Yene kam ye mesiero menum teke video mi esam fike yen song idem mono Jehovah ikom keyboard focus yero senu bogomi mono nye kom kesenya makana nam ye senye dinamde Isaiah 61 verse 7 eteki itiro pari yare put Yesu ene mo ri no fi dara double itiro kari yare put Yesu ene mo ri no fi dara double nyom ni bongo kam no fi kusieru senu bogomi nsidi ndoko roko fo diare nsidi mko roko fo bede ebengede Jehovah kedi wa iswa enye tente kem ko roko fo bokan omo ri roko fo bok eyena wantira ma ri ebene mi 2 years ago abongo kam ni bongo kam enya ma tuwa ye tutukodo nyene se yego yom do Jehovah ndien mkporo nya kana na dedo amada put Yesu ene di ino nye ndo isaka nyi mam ina manye nsio mkpo edi ni ekekemde ini ekekemde Jehovah kemen mkporo di no nye ke platter of gold enye ke kara interview tomorrow eke kokore tembok di se enye di ete ndi fori won temtem enye te in ete do no fitum enye we do wo do te fringen banga wo do de edi di tongu tumbo just like that no application we gi do enye di wen we do enye di nam interview nsidi mkporo ko fo bede Jehovah emo di nam no few ni idi de mkporo di tamde tamidem ama kemini sabas yum de ni di sewu isi tam ketemidem se Jehovah nam de esi tien drebe ndreke njonjo so useru senu boko me yene kame yang di bongo kam yo fo nte se fo ke bede Jehovah emo di yare san fi kubo o abasiru kakrade kunen ye kakpaniko nkomo kule yene kam ye yene tem mi ndi on kese nye bengede fikeri wa iswa edi modo oki ni edi kem yare no nye ken njonjo so e could fi Jehovah modem aforin ke keme afodi okposon irwe mpolo ko sonda kan fininam so ndi benga fi kusieru senu bok Friday mi nte o Jehovah mpolo ke yene kam ye mi yene tem mi eti edebet keri wa iswa ete ke biru de ke no den ye pot Yesu ne e mo ida idare so nye double portion idara nye ken do o edidem yagadi no wo mi akamba idara o do so ko video mi do yagadi di onye yagabere rusun yagadi no nya kpani benga siemmo bangi da ese siemmo di yoko kenyang Jesus e ko bonda kama mi yemi kusero sero bomi yoni do o Jehovah ni edikem yagadi kpem yo tam dien ini edikem yagadi no mi ntaka do kendi dara de ini edikem yagadi no mi kpani benga mi ama bongo kamaro yemi sero bomi afoko ko Isaiah 61 verse 7 Jehovah modi no fi akamba conscience kenyang Jesus ko ya video mi attack fi ko ba no video mi so yene kafo no yeso yene tefu yagati na fi obongo kam Jehovah ayebere do so free mofu kenyang Jesus amen.